Ikaze ku makuru agezweho kuri News Flash Rwanda. Twibaza ko mumeze neza cyane aho muherereye hatandukanye mu bice by'isi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho, amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Elia Anthony. Turaza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri Tanzania abantu 6 bamaze kwicwa n'ingona mu mugezi wa Ruvu. Naho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Ibutembo inyeshyamba zinjiye mu misa ya Pasika bitera impagarara. Inyeshyamba za Mayimayi zateje impagarara bwo zinjiraga mu misa ya Pasika hitwa Bunyuka muri teritwari ya Beni mu ntara ya Kivu ya ruguru, hagakurikiraho imirwano nk'uko ibinyamakuru muri icyo gihugu byagiye bibitangaza birimo na Okapi radio. Muri icyo gihugu kandi turaza kubabwira ko Repubulika nyine Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite igihe kingana n'amezi 2 gusa ngo ibe yateguye ingengo y'imari ingana n'iy'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC iherutse gusangamo. Naho kandi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ni Paul Kagame ategerejwe mu gihugu cya Uganda mu birori by'Isabukuru ya General Muhoozi izaba ku wa 23 Mata. Aya makuru hamwe n'andi yose ntababwiye mu kanya gato ndaje tuyarambure. Gusa niba utarakora subscribe ni byiza ko wabikora, ikindi kandi ugasangiza inshuti n'abavandimwe cyo kimwe no gukanda like, utibagiwe no gutera commentaire cyangwa se kuduha ibitekerezo ku byo tuba twakogejejeho kugira ngo turusheho gukora ibikunogeye mu buryo bwiza. Reka nze mu kanya tuyarambure. Nitwa Elia Anthony. Ikaze ku buryo burambuye. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite igihe kingana n'amezi agera kuri 2 gusa ngo ibe yateguye ingengo y'imari ingana n'iy'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC iherutse gusangamo. Perezida w'icyo gihugu ni Bwana Felix Antoine Tshisekedi kandi ari ku gitutu cyo kuba yashyizeho byihutirwa ministeri n'umuminisitiri wo kuyiyobora ugomba kujya kurikirana ibihoraho ibibazo bya EAC nk'uko ibindi bihugu byasanzemo bikora. Hari ibindi byiciro kandi iki gihugu kigomba kuba cyashyize mu bikorwa mu gihe kingana n'amezi 6 bigiha uburenganzira bwo kubaho buhamye muri uyu muryango. Izashyikiriza mu gihe cya vuba ubunyamabanga bukuru bw'uyu muryango. Johnson Weru yavuze ko Kongo igomba gukora byihutirwa ibyo isabwa mu nzego zose nk'uko yabisinyiye mu cyumweru gishize i Nairobi. Uyu mugabo kandi Weru yongeyeho ko icyambere gikenewe ari ugutegura bije ikenewe yafasha EAC mu gutunganya ibiteganyije mu ngengo y'imari y'umwaka izatangira kuwa mbere Nyakanga muri uyu mwaka. Ese iki gihugu cya Kongo ibi bisabwa izaba yabyujuje kugira ngo ibe itunganye cyangwa se itekanye muri uyu muryango? Aha nibyo abanyemari ndetse n'abandi bafite aho bahure n'ubukungu barimo kwibaza niba koko iki gihugu cyashegeshwe n'intambara kizabishobora mu gihe kingana n'amezi. Reka dutegereze turebe. Mu yandi makuru, Perezida Paul Kagame ategejwe mu gihugu cya Uganda mu birori by'Isabukuru ya General Muhoozi izaba ku wa 23 Mata 2022. Perezida Paul Kagame ategejwe mu gihugu cya Uganda mu birori by'Isabukuru ya General Muhoozi izaba ku wa 23 Mata 2022. Lieutenant General Muhoozi Kainerugabo yatangaje ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame azitabira ibirori by'Isabukuru y'amavuko. Mu butumwa yatanze ku rukuta rwa Twitter agira ati, nejejwe cyane no gutangaza ko data wacu umukomando ukomeye Perezida kanaba n'umuyobozi w'u Rwanda azitabira ibirori by'Isabukuru yanjye y'amavuko. Imana ishimwe, inkotanyi cyane rwose. Ni amagambo ya General Muhoozi Kainerugaba. Lieutenant General Muhoozi usanzwe ari umugabo w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka ndetse akanaba imfura ya Perezida Yoweri Museveni aziziza Isabukuru y'amavuko y'imyaka 48 ariko yakirwe ku meza na se Perezida Yoweri Museveni wa Uganda ku wa 24 Mata 2022 n'abandi banyacyubahiro bazabitabiriye ibyo birori barangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. General Muhoozi ubwe yamaze kwemeza ko azaza kumushyigikira. Mu bandi batumirwa n'abasirikare bakomeye n'abandi banyacyubahiro batandukanye haba b'imbere
bahereye mu gihugu cya Uganda ndetse n'abandi bazaturuka mu bindi bihugu bituranyi hirya no hino. Tariki ya 3 Mata nibwo General Muhoozi yari yatangaje ko yifuza gutumira mu birori by'isabukuru y'amavuko Perezida Paul Kagame na Uhuru Kenyatta wa Kenya. Nyuma y'uko Lieutenant General Muhoozi yashimangiye ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame azaza kumushyigikira mu birori by'isabukuru y'amavuko, byakuruye imbamutima z'ibyamamare byinshi byifuza guhabwa amahirwe yo kuzaza kwishimana n'aba bategetsi. Mu gihe kandi mu minsi yashize uyu Lieutenant General Muhoozi yakubutse mu Rwanda nawe aho yanagabiwe inka na nyakubahwa Paul Kagame izamaze no kuba zigera mu gihugu cya Uganda ku munsi w'ejo. Ese byaba ari intandaro yo kuzahura umubano w'ibi bihugu byombi wajemo agatotsi? Reka dutegeze turebe, gusa nibaza ko ari inkuru yakwishimirwa na benshi cyane baba muri ibi bihugu ndetse n'inshuti z'ibi bihugu byombi. Reka aya makuru yacu tuyakomereze mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania, aho abantu 6 bamaze kwicwa n'ingona mu mugezi wa Ruvu. Nibura abantu 6 nibo bamaze kwicwa n'ingona mu mugezi wa Ruvu mu karere ka Kibaha ku gice gikora ku nyanja y'Abahinde kizwi nka Pwani muri Tanzania. Abo bantu bose bapfuye mu mezi 6 ya mbere ya 2022 nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. Umuyobozi w'agace ka Kimaramisare witwa Salom Bongo yavuze ko papa we umubyara ari umwe mu bariwe n'ingona zo muri Ruvu. Yavuze ko abantu bariwe n'ingona ubwo babaga bagiye kuvoma amazi kuri icyo cyambu. Abagize inteko ishinga amategeko ari nabo basabwe ubuvugizi bijije abaturage ko leta igiye kubashakira amazi meza ku buryo batazongera kuribwa n'ingona zimaze kuba akarakajya henyine muri uriya mugezi wa Ruvu nk'uko ikinyamakuru Mwana Inshi cyabitangaje. Nanone kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inyeshyamba za Maimai zateje impagarara ubwo zinjiraga mu misa ya Pasika ahitwa Bunyuka muri teritwari ya Beni mu ntara ya Kivu ya ruguru, hagakurikiraho imirwano nk'uko ibinyamakuru muri icyo gihugu byabitangaje. Ibinyamakuru bivuga ko inyeshyamba zibarirwa muri za mirongo zinjiye mu Kiliziya Gatolika ya Reine des Anges de Bunyuka ahagana saa 3 z'igitondo harimo misa ya Pasika. Padiri mukuru Irale Kamavu w'iyo paruwasi asubirwamo na Radio Moto Butembo Beni ya Diocese Gatolika yaho ko aba barwanyi bashaka gusahura bimwe mu bikoresho bya Kiliziya. Umwe muri abo barwanyi yarashe hejuru mu Kiliziya maze abakristo bari baje kwizihiza izuka rya Yezu Kristo babyiganira basohoka bakizwa n'amaguru. BBC dukesha iyi nkuru yagerageje kuvugana na bamwe mu bategetsi muri ako gace ariko ntibyashoboka kugeza n'ubu. Padiri Kamavu asubirwamo n'iyo radio agira ati buri wese yahunze uko ashoboye kuko imisari igeze ku musozo kandi imisari gukurikiraho ntiyashobotse. Dufite ubwoba kuko twatewe n'intama zacu. Ikinyamakuru RTPARDC kivuga ko ingabo za leta zitatinze gutabara zikarasana n'abo barwanyi, kivuga ko hapfuye umwe muri abo ba Maimai. RTPARDC ivuga ko uretse misa zindi zari gukurikiraho zitabaye n'ubuzima busanzwe muri Bunyuka bwahagaze kuri Pasika kubera iki gitero n'imirwano yagikurikiye mbere y'uko agahenge kagaruka. Intara za Kivu ya ruguru na Ituri zimaze hafi umwaka mu bihe bidasanzwe by'ubutegetsi bwa gisirikare byagenwe na leta kugira ngo abasirikare babashe kurandura imitwe yitwaje intwaro. Gusa abaturage n'imiryango itegamiye kuri leta bavuga ko ibyo bikorwa bya gisirikare nta musaruro ufatika biratanga kuko imitwe inyuranye ikomeza kugaragara muri izo ntara. Muri 2017 iyi paruwasi ya Bunyuka nyine yatewe n'inyeshyamba zatwaye bunyago abapadiri babiri Charles Kipasa na Jean Pierre Akilimali kugeza n'ubu ntibongeye kuboneka. Uko ni nako tuyasoje. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru ya none, tuzongeye guhura mu biganiro bitandukanye ndetse n'amakuru bya News Flash Rwanda. Reka mbabwira ngo niba mutarakora subscribe ni byiza ko mwabikora mugasangiza n'inshuti cyo kimwe no gukanda like, utibagiwe no kuduhereza ibitekerezo kugira ngo turusheho kunoza ibyo dukora kandi tubakorera. Mbashimire mwese, nitwa Elia Anton, Imana ibarinde.